Prva istorijska ta utakmica u tom rangu takmičenja je bila protiv Rembasa i veliki broj ljudi je došao da gleda. Pobedili smo 2-1, bio je preokret 0-1 za Rembas u 3. minutu. Pobedili posle 2-1 na kraju, slavili i tako. Na desnoj obali Nišave, 2,8 km od Niša, nalazi se mesto Medoševac. Oko 2500 stanovnika na ovoj predivnoj reci obitava ovo mesto. Idemo da upoznamo njihov fudbalski klub Mladost iz Medoševaca. Medoševac obiluje sjajnim predelima i prirodom. Trenutno se nalazimo u simpatičnom parku, a idemo sada na stadion da se upoznamo sa klubom. Idemo. U sklopu stadiona nalazi se i teren koji pokriva fudbal, verovatno rukomet, ali i teniski teren je tu. Super. Pokušena trava na prilazu. Dobar dan, Marko. Dobar dan. Marko. Toma. Evo, stigli smo. Ajde. Hvala. Tomislave, ajde da krenemo malo osnivanja, da upoznamo gledaoce sa vašim klubom i vašom istorijom. Klub je osnovan 1978. godine. Osnivači Krstić Budimir, Krstić Slobodan, maltene neka družina koja se sakupila u to vreme. Nažalost, većina njih je sada pokojna. Od 78. godine kad su oni počeli da prave ovaj teren, pa do današnjeg dana, gde sad mi, da kažemo, mlađi smo to preuzeli. Klub i dalje funkcioniše, nikad nije imao prekid. Jedino je bilo za vreme korone ta polusezona koja nije se odigrala, inače klub je napravio u to vreme baš i istorijski uspeh ulaskom u Srpskoj ligi Istok, gde je to bilo prvi put i jedini put za ovako malo mesto, ali stvarno veliki uspeh. Posle toga, znači kad su oni u startu to radili, gradili, sagrađivali, puno rada, puno muke, puno je bilo da se teren dovede u neki nivo, da se prostorije dovede, jer kako je klub pravio neke uspehe, tako iz ranga u rang je bila i situacija da mora nešto da se dogradi, nadogradi. Svaki rang takmičenja viši traži nove zahteve, nove prohteve. Tako i za Srpsku ligu kad smo upali, znači bilo je proširenje terena, out linija od ograde mora da bude na određenom nivou udaljena, golovi isto, iza golova, znači sve je to bilo baš prostorije su bile isto zahtevne da se srede, tako da smo mi u početku kad smo upali u Srpsku ligu imali problem, ali veliku pomoć od prijatelja iz Popovca, igrali kod njih na njihovom terenu, pa do 8. kola, jedno 6-7 utakmica smo sigurno kod njih odigrali, oni su nam izašli u susret, a onda, znači kad smo sredili sve to i doveli do tog nivoa da može i ovde da se igra. Prva istorijska ta utakmica u tom rangu takmičenja je bila protiv Rembasa i veliki broj ljudi je došao da gleda. Pobedili smo 2-1, bio je preokret 0-1 za Rembas u 3. minutu. Pobedili posle 2-1 na kraju, slavili i tako. Kako se finansirate, koliko vam pomaže opština grada, a koliko je ostalo na vama?
Pa da kažem, 90% je na nama. Opština i grad, opština godinama, mi smo pod gradskom opštinom Crveni krst. Za ovaj rang takmičenja opština izdvaja 200.000 dinara, što je nedovoljno. Nema čak ni da kažem, za 6-7 utakmica samo prema službenim licima da se izmire dugovanja, a kamoli ostali troškovi koji zahtevaju. Od grada ne dobijamo ništa, nismo na budžetu grada, nismo od interesa, klub od interesa, tako da ostatak sami se snalazimo, bukvalno uvek spadne to na jednog, dva čoveka koji su zaluđenici za sport i onda bukvalno tako i funkcionišemo. Dosta klubova funkcioniše na entuzijazmu ljudi. Kako to prihvata mesto? Da li imate pune tribine, odnosno da li dođe puno gledalaca da vas gleda? Pa ne mogu baš time da se pohvalim da dolazi veliki broj gledalaca, ali u suštini ti pravi koji vole da pogledaju i koji stvarno vole klub, oni dođu i pogledaju i bodre. Ostatak više dođe na neki način možda i da isprovocira, ali generalno sa te strane najbitnija stvar je mi smo napravili neku priču i hemiju da sami igrači, sama ekipa i trener su nama dovoljni da mi napravimo neki uspeh. Znači bukvalno to je jedan sklop mladosti i iskustva, par igrača starijih, ostatak su sve mladi momci, poslušni, dobri, poštuju ove starije. Napravila se takva atmosfera da bukvalno oni igraju jedan za drugog i tako dolaze ti rezultati. Da, eto, spomenuli ste da ste imali lepu proslavu na kraju sezone. Da, to je bilo baš, juče se to dogodilo. Završilo se prvenstvo, pa običaj uvijek bude tako kod nas u klubu. Tradicija je da svake godine biramo MVP-a. Na polusezoni izaberemo igrača MVP-a koji je bio najbolji u tom delu, onda u drugom delu i celokupna. Tako da juče su dva igrača, jedan je dobio za polusezonu koji je došao i sada, jedan mladi momak, Milenković Mladen, da, 2003. godište, dečko je došao iz Reala iz Niša na polusezonu kod nas i stvarno smo prezadovoljni sa njim, a ne možemo da izostavimo zamenika kapitena Milana Markovića koji je celu sezonu odigrao, znači bukvalno svih 90 minuta bez jednog žutog kartona, igra poziciju štopera, legenda ovog kluba, tako da bukvalno on je izabran za MVP-a celog prvenstva. Da li imate omladinskih selekcija, nešto? Omladinskih selekcija je bio, trenutno nemamo, jer imamo veliki problem, pošto smo dosta blizu gradu i puno tih talentovnih, da kažem, momaka više bira Radnički Niš, Car Konstantin, sad je i Popovac napravio jednu lepu priču sa svojim tim mladim pogonom, tako da puno deci odavde iz našeg mesta je tamo. Kad smo bili u Srpskoj ligi je trebalo dve mlađe selekcije, mi smo na muci, da kažem, i sakupili jedno-dve selekcije da možemo da se takmičimo, da bi imali pravo, jer takav je zahtev Saveza da morate imati mlađe kategorije. Za budućnost šta da očekujemo od vas? Za budućnost baš smo juče malo komentarisali, obično svako kaže sljedeće godine napašćemo veći rang i sve je to u svim klubovima. Pošto smo mi već napadali taj veći rang i bili u tom rangu, opet gajimo neke nade da možemo ponovo da probamo, ali to opet sve zavisi kako će proći letnji prelazni rok, kako ćemo pojačati ekipu, sa čim i bukvalno ja to mogu pred početak prvenstva da garantujem i tačno da pogodim, pošto dugo godina vodim klub, znajući sve ostale ekipe, kad vidim moju ekipu i vidim sa čime smo se pojačali, mogu i da procenim da li možemo biti prvi ili peti, borba za opstanak ili kako već. Hvala vam puno. Nema na čemu, hvala i vama. Imali ste priliku da upoznate fudbalski klub Mladost iz Medoševca. Ovaj njihov dobro pokošeni i dobro održavani teren se nalazi odmah pored aerodroma. Iz tog razloga niste imali priliku da ga vidite iz vazduha. Što se tiče samog kluba, financije i cijela organizacija stoji na ljudima koji ga i vode. Čuli ste njihovog predsjednika. Klub živi od meštana i od ljudi koji ga pomažu. Ovdje vidite nekoliko pehara. Nažalost, većina njihovih pehara i istorijskih stvačica je nestalo tokom bombardovanja. Sve o svemu, ovdje istorija postoji. Fudbal se u ovom mestu voli i siguran sam da u nekom narednom periodu mogu ponovo pokušati da uđu u Srpsku ligu, što je i njihov najveći uspeh. Vi vaše mišljenje o ovom klubu ostavite u komentaru, pa se vidimo sa nekog drugog stadiona. Pozdrav ljudi!